Enteje kwasibwe Kabagambe Patrick omukozi wa Radio West. Kansara Charity nagira ngo habwa program nongeze urwegesa hamwe n'obushagicyo bwe rukuhereza abanje na business zabo niyo ngabo ncisha ziremo kwijaguza na Radio West. Nye mukama wa Classic Hotel iyo kinihire rizo yicazaho bweno nyenda kuhereza kinihiro sabasaba cece birabiri na mwenda tujaguze myaka abirnena TV West gireho na Radio West twena tushemererwa kandi ninyeta abantu bo n'abarutake tabona kanso na bitereko na mitomba yona Ruhinda Yonos constituency kugira ngo twena tugende tuzo mu kinihiro. Kabagambe Patrick horiyo muhereza ha Radio West asimera babona bahiriye kushagike kinihiro cya Radio West mwakogo hat kandi tuyine nyama tuyino muceri abatwere mwana tubasima ikintu zako kirabeshongozi bingi bunonga mwije bingi mwije tushemererwe eberabi na mwendo kwa mushanza ko turabana mu musiki na mbweno turi hari rutoke erizoba aho twashemererwa na director waho izibarirwa mukaga birabe na viro kwezi oku akashike kinihiro cya Radio West nikije ko bakarikatete hari umugomeronje ekinhiro cya Radio West nikije ko bahebera na mwendo kwezi oku omushayi kacheka kandi okutamna mutaro gumagonga hawa TV West ni Susan Chelsea.